Amakuru yacu tuyakomereze mu makuru arimo aravugwa hanze y'igihugu cy'u Rwanda, by'umwihariko turibanda kuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku biganiro bizahuza inyeshyamba za M23 ndetse no ku ruhande rwa guverinoma y'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri YouTube channel ya ZAF Info TV Rwanda, ukande subscribe cyangwa se ZAF TV Info Rwanda, ukande subscribe n'urangiza kandi ukunzogera zajya bigufasha kubona amakuru yacu ya buri munsi dukomeza kugenda tugukorera. Ibiro bya Tshisekedi yavuze ko abadateze kuganira na M23 byagize icyo bivuga ku byatangajwe. Umuvugizi w'ibiro by'umukuru w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ntiyemeye cyangwa ngo ahakane ibyatangajwe na Angola ku butegetsi bw'igihugu cya RDC bugiye kuganira n'ibiganiro n'umutwe wa M23. Mu bihe binyuranye, Perezida Felix Tshisekedi Tshilombo ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yavuze ko igihe cyose azaba akiri umukuru w'igihugu adateze kwemera ko guverinoma ye iganira cyangwa se ijyana ibiganiro n'umutwe wa M23. Kuri wa mbere tariki 11 Werurwe 2025 nibwo ibiro by'umukuru w'igihugu cya Angola wahawe inshingano z'ubuhuza mu bibazo biri mu burasirazuba bwa RDC byatangaje ko mu gihe cya vuba perezida w'iki gihugu azatangiza ibiganiro bizahuza ubutegetsi bwa RDC n'umutwe wa M23. Perezidanse ya Angola ivuga ko ibiganiro by'imishyikirano bigamije gushaka amahoro mu burasirazuba bwa RDC. Tina Salama, umuvugizi w'ibiro by'umukuru w'igihugu wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mu butumwa yanyujije ku rubuga rwe rwa X, ntiyavuze byinshi niba ubutegetsi bw'iki gihugu bwarashizeho cyangwa se bwaremeye bukemera ibiganiro bizahuza na M23. Gusa yagize ati ibiganiro na M23 twemeye kandi dutegereje kureba ishyirwa mu bikorwa ry'uru rugendo rw'ubuhuza bwa Angola. Umuvugizi wa Tshisekedi yakomeje avuga ko hari hasanzweho hariho ibiganiro by'i Nairobi mu gihe mu biganiro by'i Nairobi byagombaga gutumirwamo imitwe yose yitwaje intwaro y'abanyekongo iri mu burasirazuba bwa RDC byakumiriwemo umutwe wa M23. Ibi biganiro bishya by'i Rwanda bizayoborwa na Angola hagati ya RDC na M23 byatangajwe nyuma y'uko Perezida Tshisekedi agiriye uruzinduko i Rwanda muri Angola akanahuza na mugenzi we João Manuel Consalva Lourenço. Nyuma y'ibiganiro, umuvugizi wa Perezidanse ya Kongo Tina Salama nabwo yari yavuze ko Angola yatangaje ko igiye gutangiza urugendo rw'ubuhuza. Ni mu biganiro byatangajwe mu gihe umutwe wa M23 ukomeje kwigarurira ibice binyuranye mu burasirazuba bwa RDC, aho ndetse nawo wakunze kuvuga kenshi udateze gutuza igihe cyose ubutegetsi bwa Kongo butemeye ko bicarana ku meza y'ibiganiro bukemura gushira cyangwa se bakemera gushira mu bikorwa ibyifuzo byawo, bukanahagarika ibikorwa byo kubungabanya cyangwa se kubangamira ubumwe cyangwa se bamwe mu banyekongo by'umwihariko bo mu bwoko bw'abatutsi cyangwa se abanyamurenge bakomeza kwicwa umunsi ku wundi bakicwa na guverinoma ya Kongo. Abayobozi ba FC23 bashyiriweho amafaranga menshi mu byibuke ko kugira ngo batabwe muri yombi ko Perezida Tshisekedi ndetse n'abo bafatanyije kuyobora bashizeho amafaranga menshi cyane kugira ngo abayobozi ba FC23 harimo Colonel Nanga, Bertrand Bisimwa ndetse na Sultani Makenga bashyiriweho iyo mafaranga menshi kugira ngo bafatwe batabwe muri yombi ubundi bagende bakatirwa igihano cyo gupfa. Mu gihe ibi bihano byaba bikiriho, ntibashobora kugera i Rwanda Angola ikabatanga kugira ngo ariyo irya ari amafaranga, dore ko miliyari zigera muri 7 ari amafaranga menshi cyane ku buryo nta muntu n'umwe utayakorera mu gihe yaba yabonye bano bayobozi kandi Kongo yaba risiriye mu gihe cyo kuyatanga. Amakuru yacu reka dukomeze twumva uko bimeze muri RDC nk'uko bikomeza kugenda bivugwa. Tina Salama ubwo yasubizaga ibyari bimaze gutangazwa na Perezidanse wa Angola Felix Tshisekedi azaganira na M23 mu minsi mike iri imbere i Rwanda muri Angola. Tina Salama yavuze ko hazabanza kubaho kubahiriza amasezerano ya Nairobi Perezida Esteban Meshit kugira ngo Perezida wa Angola aganire n'umutwe wa M23, Perezida wa Kongo aganire n'umutwe wa M23. Ibi Tina Salama yabivuze kuri uyu wa 11 Werurwe 2025 anyuze ku rubuga rwe rwa X, aho yasubizaga ubutumwa bwa Perezidanse wa Angola mu itangazo yageneye abanyamakuru. Yagize ati hazabanza habeho ibiganiro cyangwa se kubahiriza amasezerano y'i Nairobi kandi dutegereje ishyirwa mu bikorwa ryabyo na Angola nk'umuhuza. Dutegereje amasezerano nk'umuhuza. Bizagenda bite mu gihe M23 yaba yemeye ibiganiro bya leta ya Kongo yarashyiriweho akayabo k'amafaranga angana na miliyoni 5 z'amadolari ku bayobozi bakuru ba FC23 ngo batabwe muri yombi?
mu masezerano yo muri 2022 yabereye i Nairobi muri Kenya ayobowe n'uwari perezida w'Uhuza Kenyatta Uhuru Kenyatta agashirwa na Afurika y'Uburasirazuba bwa EAC yategetse ko imirwano ihagarara imitwe yo mu mahanga cyangwa se iri mu Kongo igisirikare cyo mu mahanga cyangwa se kiri muri Kongo igasubizwa iwabo yambuwe intwaro gusubizwa mu buzima busanzwe abahoze mu mitwe bagafashwa kwiteza imbere bakabaho neza. Ibi ngibi byose birasabwa ko rero leta ya Kongo ndetse n'ibindi mitwe yose yari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'uyu mutwe 23 yabanza kubahiriza amasezerano y'I Nairobi kugira ngo Perezida Tshisekedi azemere kwicara ku meza imwe n'ibiganiro 23. Bamwe batangiye kwibaza niba kaba ari agatego kaba karatezwe 23 ugasanga na ngo rubwa birabagambaniye. Yitwa Zafu TV Info Rwanda, mugenzi wa Zafu TV Rwanda zose nizimye kandi subscribe no kunzogera bizajya bigufasha kubona amakuru yacu munsi dukomeza kugenda tugukorera Imana ibyo kurya amafaranga ndetse n'ubuzima buzima.